Ka District Magistrate jong ke East Khasi Hills, kalapin mi ya ke hukum ka bakhang persya ya kata masa ban pinya khun ki masi bat ki wei ki merat habaro ke wei ke district. Kani ke hukum kala trai kam no nadu ke shpo tarik urempang arja apusan, bat andang beteng hadu beki bor sinchar ken pintip pat de kumbui. Kejing penmi ya kani ke hukum kadai namar ke jinglap badon ke jing penlong kita masa jing ya khun masi haki fit bat kita masa beper. Kani ke jingle ke pen Kenya ka Prevention of Cruelty to Animals Act khat khandai spa an riupo bat ke Supreme Court kala rai ha usnam arajar khatsau ban khang ya ke jing ya khun masi ha India. Kat kum ke jing pen bena ke District Magistrate Smiti RM Kurba kala kren shai bekino kino ki ba penlong ni shimmenta kini kikam kin sha pen shitom kat kum ki kendon an. Ki bor pulit bat kirang ba shnong kila batharu iki pat ba ban pintip ladalap kino kijing pen Kenya kani ke hukum.